कुकी एनपी न कंडेम तोरकली उखरुल डिस्ट्रिक्ट की टीएम कासोमनाक इम्बुसा थदुन मिसम अनि हाटखिबगी थवोंग कुकी एनपी मणिपुर अकन ममोंग यानिंगदब फोंदोरकली थाउदो असि यामना नुंगाइतबा अमदि तौफम थोक्तबा मिहात अमनि हाइरदुना थाउदो असि मरिक सुमना थिगत हनबा चंगमु हाइरि लुप असिगी मैकेदिगी थादोरकपा चिरोलमदा लैखिद्रब तंखुल मिसम अनिगी इमुंग मनुंगी अवाबद सरुक याब फोंदोरदुना तामथिरब मिहात असिबु सतखिबा कांगबु असि मियोइब खुनाइगी मयोक्ता लेब कांगबुनि हाइना मादाल सिरि मखाताना सिरोल असिना कुकी अमसुम तांखुल सिंगी मरक्ता नुंगसिनदनबा केरग हना कायहौबगी थवोंग सिंग ममांगना थोख्रि अदुबु कुकी एनपी गी मैकेदिगी मियामना पुंगिंग फाथबिना बहाइजदुना लाखि ममांग लितान की थौदोकसु कुकी एनपी ना कांगलुप अनिगी मरक्ता यानदब लेहंदनबा होनदुना लाखि सिना कैथेल अमदी लितान सिंग मफम सिंगा कुकी सिंगी मथक्ता खुद थाबगी थवोंग क्या सतरख्रि अदुबु कुकी सिंगी मैकेदिगी हौजिक फावबद खुद हनबा लेथ्रि मतांगसिदा यूएन सिना थोकपा वरोल असि तांखुल नागा लोंगना थोलक्लिबा वरोल सिंग असि नुंगनांगनिङैनि हौजिक अकन इरांग लैदिबा लितान अमसुम सिना कैथेल एरियादा तंपाक बेस तब खुलाई पाइबसिंग लै हैनसु सिरोल असिना मराल सिरक्ली फॉर्मर सीएम न हॉस्पिटल टीयर गैस कापसिनबा कंडेम तोरक्ली मियामगी खोंजंग लाक्सिनदनबा होनबगी मिंगदा सिक्योरिटी पर्सनल सिंगना हॉस्पिटल अमदि युमसिंगदा टीयर गैस सेल कापसिनदुना लंदाखिबगी थवंग अदु लेबक थीबनि हाइना हानगी चीफ मिनिस्टर नोंथम बेरेना फोंदोरक्ली सोशल मीडिया दा थगलप पोस्ट अमदा मागना हाय मफम सिंग असि यामना सेक्शन हैंडल तौबगी तंगाय फतबलै हॉस्पिटल हाइबसि मतम पुनमक्ता ngaक सेंदुना थमगदबनि अमरोमदा मियामनासु इंगना सिंगना खोंजंग संक्शन बियो अखोय खुदिंगमक लमदम असिगी सिटीजन ngaktani मरमदुना खोंजंग संक्शन मदा पामदबा थौदोक सिंग थोक्तनबा इंगना सिंगना संक्शन बियो हायना सुमहागना मखाताना फोंदोरखै कोकी मिलिटेंट सिंह तंखुल नगा अनि हाटखिबगी मयोक्ता टीएनएल की इमरजेंसी असेंबली मिफम कौख्रे यूएन सिना नगा एरिया सिना नुमित हुमनी की टोटल सटडाउन लाथोख्रे ngarang NH202 इम्फाल उरखुल लंबी की हाइबदी नहन टीएम कासोमदा कोकी मिलिटेंट सिंह अटैक सेथदुना तंखुल नागा मिसम अनि हाटखिबदुगा कयामना सुवनखिबा थाउदो अदुगी मयोक्ता तंखुल नागा लोंग अथुबा इमरजेंसी असेंबली मिफम कौख्रे थाउदो अदु अकन ममोंगना कंडेम तौरदुना मदुगी सबसाबा पखुम पीगनि हाइना लुप असिगी प्रेसिडेंट सोरबासुमना फोंदोख्रे मागना मखाताना हाइखिबदा कोकी मिलिटेंट सिंह तंखुल नागा हाटखिबगी थाउदो अदु आरेमबर ताहलोय ऑर्गेनाइजेशन सिना मियात अदुगी सबसाबा पाखुम पीगनि थाउदो असि खुलाई पाइदबा मिसम अमद यामना कॉल ब्लड तामथि मोंग हाटखिबा मियादबनि मियात असिगी मतांगदा मखाताना थबक सिंग पेखनबा तंखुल नागा लोंगी इमरजेंसी असेंबली मिफम पांगथोकलगनि कोकी मिलिटेंट सिंह तंखुल मियामदा अटैक थरकलिबा सिगी मतांगदा मतौ क्रमना पाखुम पीगदगी हाइबिगी मतांगदा कम्युनिटी असिगी अपुनबिगी वेबा फिरेप अमा लौरगनि सेंट्रल अमसुम स्टेट गवर्नमेंट अनिना लंबी असि खुदोंग थिनिंगाई ओइबा जगासिंग सिक्योरिटी मतिक चाना डिप्लॉय तौथि लुप असिगी मैकेदिगी सरकार केयर खाना मिसा मियाम असि असो अपन थोंदनबा अपील तौख्रबसुंग असि फावबा थबक तो अनथोक्ति हंदक थोकलिबा मिहार असिना स्टेट असिदा लॉ एंड ऑर्डर निंगथिना मेंटेन तौदी हाइबदु मयक सिंग ताकली उखरुल अमसुम कामजोंग डिस्ट्रिक्ट असिगुम हिंसागी थागदोकसिंग असि अमुहना थोंदनबा मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगी माइकेदिगी सबसाब एक्शन सिंग दखतगदबनि थागदो अदुला लैखिद्रबा इमुंग मनुंगी अवाबरसु सरुक यारि लोइनना मखाताना सपोर्ट तौगनि हाइना फोंदोखि अमरमदा कोकी मिलिटेंट सिंग तंखुल मिसम अनि तमथिना हाटखिबा मिहात अदुगी मयोक्ता यूएनसीगी ngarang athuba mipham ama pangthokibega loinana April 10 gi ahing nongyai naga taba mafam singda total shutdown lothokri ngarang pangthokiba UNC gi mipham aduna koki militant singna tangkhul naga misam sinauk sang saurung naw amasum yaruingam basum sai anibu tamthina hatkhiba thong adu akan mamong kandem tawi etik adu misam mamada sathaba etik nati naga miam amadi community asigi territorial integrity dignity amasum safety ri sathaba etik amani ete adu naga miyam ki mathakta hakthengna singnaduna nungsi chanana leminari be community asida ayet apan pirakpani hanelawi thaudu adu chief minister na urkhul district headquarter khongsat pangthoklaba matung nongan baga thokibani maram aduna thaudu asigi daita punamak sarkarna logadabani laikhidraba imung munungi awabadasu saruk yari haki amaromda ngarang mipham aduna April 10 gi ahing nongyai digi April 10 go humdoi gi ahing nongyai phawa naga tab district khudimakta total shutdown khongjang sanction ba total shutdown manungda private amasung public institution yauna business establishment khudima thonglun gadabani makhalamati gari amata satoksin tawbi yaroi adumaina ma emergency singdi kom tokani loinana laikhidraba singi maphamda ikai khumna utpegi
Thauram tha asigi kungo humdogi numidang wairam pung taruka makhairam taba matamda Naga district headquarters singa mari Imphal da candle light visual pangthokani total shutdown sigi manungda Naga customary practice ka loinana state sida leiriba Naga khudimana koki singa social amasum economic weba mari khudimak lehendana wa khangali hairiba warep singa si Naga citizen sing institution amasum organization khudimangna pating pangbiu hairi Koki militant sing laksindanaba PM da memorandum pisinkhri Koki militant sing asi laksindana Manipur thoklibi irang asi athubada loisindanaba Delhi da base tawba Manipur gi organization marina ngarang Prime Minister da memorandum pisinduna taksinkhri Delhi Meetei Coordinating Committee Manipur Student Association Delhi United Kaksing Student amasum Manipur Innovative Youth Organization na Prime Minister da pisinkiba memorandum adu da hakibani Haukiba April tareta Koki militant singnaba singna Bishnupur district ki Tronglaubi awang lekaida attack sa thaduna sahima akta ngairiba oinam tomthin amasum tha manga akta ngairiba mahaki masanupi tamthina hatopikre aduga apokpi maman aruba phibamda lekanari mahaki mapuroiba si hauzik BSF ta leibani Manipur thuklibi irang asigi matangna Prime Minister Office Home Minister amasum Defense Minister yauna makok thongbo official singna daita leina thabak tawdi center gi lusingba singa sina Manipur thukliba thaudok singa sida tumina leisanba sina Manipur si atop singomna matau karamna treat tawbagi haibadu mayek singna takle haiduna asigumba thawong singa si Manipur miyamna akan mamong yaningdi haukiba saying lisingani ga kungo humdugi me ahumdigi koki militant singna maitei singi mathakta attack sahongo yangkai gi mathakta satarakhe miyoi sani hena hatkhe maitei kunthraga mathuyaman haujusu thiba khangdana leiri Manipur Central Security Force lising humfugi mathakta deploy tawrabas militant singna Naga village singna target tawri Central Security Force ki maikei digi koki na leiriba jaga singa duda red chathabagi mahuta Meetei area singda red chathari haukiba March tada Koki militants na Bishnupur district ki Turbung Meitei village ta Koki militants na bomb yawn afaba makal gi kulai sing sisinaduna punga marom hen attack satakhi thaudo aduga mari lainana security force na Meitei na leiriba jaga singda helicopter yawna combing operation satakhi dubo singgi area singda di kari amata tawkidi Handakta ikuidana April tareta Bishnupur district ki Tronglaubi da Koki militant singnaba singna angang ani hatkiba thaudo aduga mari leidana miyamna satakhiba protest CRPF na misa muhum hatkiba thaudo aduna amke hena tension wangna leiri CRPF ki kangbu singaduna nongoi kap ki thaudo aduda miyoi uhum leikidaba kaktanatana miyoi kunthra ki mathada aso apananki adubu Koki area da leba security camp singda miyamna sathaba mob singdadi security force ki maikei dige asigumba thawong singasi sathaba leiti haina spali adubu Koki area da leba security camp singda miyamna sathaba mob singdadi security force ki maikei dige asigumba thawong sing sathaba leiti Manipur ki governor na appeal tawkibigi matungina arambai tingol yawna miyamna khulai thadokre adubu Koki militant singdi haujak phawba khulai thadoktana leiri maram aduna central government ki maikei dige Manipur thokliba thaudok sing sida miyeng sangdun athubada law and order maintain tawgadabani saiki Pomis gi sanakhiba pawdam amada GAC na tanwa demand loina government na yakre GAC gi demand yaudaba angang ani gi apop phawba thabak hapagi hairi adu phawba ban tawnina leiri haigadabano gyan tadri have minister Wai Kemcha na phungdokhibagi mayam puna update ngaminasi